Zbog svega što se ovih dana dešava u Blatu, ovo selo može da posluži kao primer drugima. Jedinstveni, okupljeni oko mesne zajednice, pokušavaju da uz pomoć lokalne samouprave kvalitet života u selu podignu na viši nivo. Svi su složni i oko fudbalskog kluba Zvezda, koji će se od jeseni takmičiti u okružnoj ligi. Opet, zahvaljujući jedinstvu svih meštana, obnovljena je i zemljoradnička zadruga, koja se sada zove Bobolovac. Upravo preko zemljoradničke zadruge, kroz javne radove, uređen je centar sela oko doma. Dobili smo od strane opštine 20.000 dinara za uređenje prostora oko zadruge, igrališta i spomenika koji se nalazi preko puta zadruge. Vidim da je uređena neka nastrešnica. Da, i to smo uspjeli da pomognemo fudbalskom klubu Zvezda Blato, pošto imamo jedan vid saradnje i pomažemo jedni drugi. Ovde će biti zasađeno i zelenilo. Koliko ste radnika angažovali? Angažovali smo 2 radnika, biće zasađeno zelenilo, planiramo 20-ak tuja, pored toga malo i travnjak, tako da malo ovaj prostor oplemenimo. Zahvaljujući agilnom predsedniku mesne zajednice Zvonimiru Veljkoviću, selo ima odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom. Na jesen bi trebalo da se realizuju 3 važna projekta. Među njima su i dovođenje vode i struje do fudbalskog igrališta i seoskog groblja. Radimo zajednički i funkcionišemo besprekorno. Izabrali smo novog predsednika fudbalskog kluba Zvezde, trener ostaje i dalje Dušan, i mislimo da idemo dalje i borit ćemo se za ovog sela sve dok možemo. A što se tiče dovođenja vode, tako je u planu je predračunska vrednost, nezvanično tačno, ali tu je negde oko 370.000 do vode do fudbalskog igrališta velikog i do groblje negde oko 60 do 70.000, to ćemo sve da uradimo do jeseni. Znači, da ne obećavam da sutra to bude preksutra, ali važno ove godine da završimo i onda je na redu mali sportski teren, projekat negde oko 1.050.000 tribine za male sportove. U Blatu su dobro organizovani, svako ima svoj resor. Fudbalski klub Zvezda danas je dobio vrednu donaciju od Tigar Tiresa. To je kontejner koji će da nam služi kao slačionica, tako da, eto danas baš smo uspeli, pre dolaska komisije Sofke, Podsaveza u stvari, pošto Zvezda ide u viši rang, odnosno u okružnu ligu se takmiči, posebni uslovi trebaju, zato smo mi danas obezbedili šleper, u pratnji je bio i dizač tereta Viljuškar, koji je ga skinuo, inače on je sama težina mu preko 4700 kg i mi smo svi radosni, srećni, ograđujemo igralište, vršimo pripreme, stigla je žica, kupili smo žicu iz Fair Steel iz Bele Palanke, tako da će uskoro biti i stadion kompletno ograđen, a i ovo nameravamo, vidjet ćemo sada, da li ćemo odmah, ali mislim da imamo materijala da dogradimo, jer čini nam se da je on malo kao sa dimenzijama kraći za delegata, posebno za sudije, posebno za goste i tako dalje i tako dalje. Javni radovi u ovom selu sprovode se već nekoliko godina. Obnovljen je i turnir u malom fudbalu. Pozitivne promene osjećaju se na svakom koraku. Tajna je, kako kažu meštani Blata, u tome što su vredni, složni i dobro organizovani.